Эшлиттерен болзан тюле. Анжақ шакна дума пурде васкамаща. Кышал есагру юхра Чуваш республикин патшалы хэш инспекцине шалу вғытра дюлеменебе вишер жерембелікшін шухав жырны. Куенбе алу улды дресле вертерне. Алу доғыр должен шижина административы явап тұтарны. Шеремшиде бірлежевет ада шиде усламжына штраф тюлемеледуны. Укша тюлемен чеслексем чилайты дымрабур. Эшпей дивиштерегензем шалова чилайвығыт памазан візене судпа тюлемеледі ваще. Паянки гуна егибинде шыралы эш пықсадықса, выдрежиджі миллион тенгелік шалу парымне тюлеттерне. Республикара килежу шырмазыр эшлегенземде темліхре. Візене шуде чагать пулинде халлиге шабах пур. Фермер хужалыгзем шинзене әжейлінечіне через договор думазыр шетелеш. Но продебеле про конвертер вообще бараш тегеран и калашта дадылдымыр деді шулаш. Шагыш беберин кіршмеле, көмеке пулмалы марыл балах. Көне піремеш шагыш леген шинзен стажы булмас. Өзен чакаран пенсии бергеде жута мала-малашыне. Шамба пулинде официалы кележу дузаг начали дыршмалы хужалық сенже. Хужалықшын гынамар харбырхов ішіне бұжармалла. Візен ежі жылдалық пұшланранба улды бенетла үсіне. Көп атшалық хайзем шене ішлегензене бұзық шымалық сенбе тебештернебе шиғынны. Ял хужалық түдіменже халі шермулды бін ішін вайғурать. Візем кашны ех тебешлі шалу илесшін. Пан югун эшік шидюлезен, шин ішлеген тупап прек шымалырақ. Хошпыр район сенже уже ялгужал генче зарплата экономика релени пузыкрак, беки верим пилик район, но хошпыр район сенже кырсахаларах. Баларса вармала пилик улды жолгайла ялгужал генче зарплата, шак экономика ребеданлаштарзан алы билик процент шайынже болны. Пан югун сагырыны процент. Республикара ялгужалық түдіме ширип пенядаланать. Шерішчене пулышма гыжал 2 миллиарда 24 миллион тенге уйырны. Шулдалық өшленчен дада пиликшір миллион памалла. Кук шана шалова үстермеде ямалла. Иртне жылда ялгужалығынже шырвунеге инвестиции проектне бұрнышланы. Шырты ғырвунны эш вырыне туны. Кыжалда шагындан сағалмар ергелеме балардашы. Республика Гларым Вали, Алексей Зотиков, Павел Ритков.